isiloke sabuya nalempimpi ekuthiwa uJatoni lapha ya olwandle sathi amabutho awangayibulali kodwa kufanele afunde la kuyona ngoba kunemfihlo kufuneka igcine iphumile kulempimpi ila ilembe elakwazi ukuthi lixhumanise amaZulu nesizwe samaNgisi ngoba kwabe sekufundiswana ngolimi khona lapho lapho uJatoni ayikhalela khona eyicelela ukuthi ilembe lingambulali uzolitshela lonke iqiniso yena uyimpimpi yamaNgisi njengoba elapha ya ugadisiwe amaNgisi ngoba kufanele kuzodliwa lonke izwe lakaZulu ngaleso sikhathi ilembe lalisekhangela amankengana lathi malibuyele ekhaya esigodlweni endlunkulu lapha ya phezulu ekhangela lafika khona lashaya amakhala lathi hayi ngibizeleni uJaja enketheni nimtshele aphuthume sihlangane kwaDukuza la sizofika khona sithi ukubhunga indaba ezibalekile zesizwe sikaZulu ngempela ke zasuka igijimi zaya kolanda inkosi uJaja le enketheni zabuya nayo kwahlanganwa sekuhlanganwa kaDukuza la lafika khona ilembe lathi lingena nje labe lisha amakhala lethi Jaja wena ngifuna wazi ukuthi useduze kwenhliziyo yami ngifuna ukukushiya nezimfihlo zombuso kaZulu namhlanje kodwa ngifuna wazi mangiqeda ukukunika lemfihlo kufuneka uphume ubaleke kulesi sigodlo ngoba bazokubulala abafowethu bazondlalela mina ngawe kanti wena ngifuna uphathe lezi ndaba liyabaleka ke ilembe liyabuya ke litshela uJaja ukuthi Jaja abafowethu bafuna ukungibulala izinja zakwethu zifuna ukungibulala ngizakhela umbuso zidla abafazi zidla utshwala zidla inyama kodwa zifuna ukungibulala manje ngifuna ukukutshela ukuthi kuzodliwa umbuso umhlaba kuzodliwa umhlaba wesizwe sakaZulu wonke wamakhosi yilabantu okuthiwa amaNgisi abezayo njengoba bezodla umhlaba kufanele ukuthi kube nempi phakathi kaZulu namaNgisi siyakucela ke ecebisa ngoba lapha ekhaya enketheni kwakuyisenketheni ngoba okhokho babemba khona insimbi ababeyigubha babeyibiza ngenkethe ingakho iMelmoth namanje inemayini ye-iron ore ekufanele ukuthi ivulwe isetshenzwe ngoba ithina kuphela odludla basenketheni ngokwesithakazelo ngenxa yokuthi sihleli phezu kwenkethe sihleli phezu kwemayini eMelmoth siyiqumama zaseMelmoth esibongweni sakaDludla manje ngoba sinemayini pho sikhalelani kanti kangaka sibika indlala esizweni sakaDludla isizwe sikababa omkhulu engifuna ukukusho ke namhlanje ukuthi thina basenketheni ke mase sikhuluma iqiniso okhokho leli gama elithi kusenketheni baliqamba ngoba beqamba insimbi ababeyigubha phansi benza ngalo isikhuba iloko okulima okwakusetshenziswa kudala okwakuyigejana elifushane owawulibamba ugobe mangabe uzohlakula ngalo ingakho kuthiwa siwomandondo baseyikhubeni ngoba ukuze kube khona into ekuthiwa isikhuba kuKwaZulu Natal yonke lento yabunjwe ekhaya kushawa inkethe icancathwe ishiswa ngomlilo kwakhiwa isikhuba kwaze kwakheka igama lokuthi kukhona isigodlo esakha ikhuba kwase kuthiwa kuseyikhubeni kwase kuthiwa siwomandondo oJaja basenketheni omandondo baseyikhubeni ithakazelo zakithi ke lezo siyayiqhenya ngazo siyishaya isifuba ila ngithi sicebe khona ngoba uma kukhulunywa ngenkethe kukhulunywa ngokhethe should lelo gama la inventwa okhokho bekhuluma ngenkethe kufanele ngabe isizwe saseNingizimu Afrika
siyalithelela leli gama kaDludla ngoba laqanjwe ekhaya. Ngifuna ukukhuluma ke ngidlulele la ekutheni ubukhosi bakaDludla ke baba nobudlelwano obukhulu nobukhosi baseNketheni nobukhosi bakaZulu, ngoba iLembe njengoba lalithi inkosi uJaja ayihambi yeko ibaleke nalezi imfihlo, yayifuna ukutshela uJaja ukuthi akahamba kobaza imkhonto u7000 ngoba kwakuzofika impi yamaNgisi nabamnyama. Ingakho kwakufuneka lemkhonto ewu7000 eyayizochithwa wonke amakhosi nezinduna ichithelwe ukuthi isizwe sikaZulu sihlome sikwazi kobamba lempi siyinqobe ngelinye ilanga. Kanti iLembe alibuzanga elangeni abafowabo uzothi mayeqeda ukuphuma uJaja enkethe kwaDukuza bese besala bemgila ke okaNdaba la okwathiwa khona iphangalele inkosi kwaDukuza, la yabuza khona ukuthi nawe mbopha seyisho selingenile inxeba lokugcina enxebeni, nawe mbopha uyangibulala. Okusho ukuthi ke ngaleyo ndlela ke amazwi enkosi awaphindwa ke. Ngifuna ukusho nje ukuthi umlando wobukhosi bakaDludla bewuncike kangakanani futhi uthembeke uhlonipheke kangakanani ebukhosini bakaZulu, ngoba sahamba ngempela isigagayi sakaDludla madoda uJaja owayithi mayeseqhamukile empini insizwe yende ethe krwe eyayibizwa ngebutho love uve ileli butho laligijima kakhulu ophondweni lempi, eyayithi mangabe igijima ithi hebe kuthiwe husuthu. Lesi siga esithi hebe saqhamuka khona eNketheni la kwakubhace khona inkosi uCetshwayo seyibambene. uMakhasana nje kwako wasebukhosini bakaDludla owayethi uyena owayebikela inkosi ngempi yaseSandlwane, okwathi mayibambene ebuya ezobikela inkosi uCetshwayo ngoba yayisukile indithe kwini nomzimba, yayithi mayisukuma igiye ithi awazi wangixoxela kamnandi Cebisa wangixoxela kwathi angisukume ngigiye, ngithi uyadela wena obulapho uyadela Makhasana ukuze kuqhamuke igama ke isibongo ke sakwaMakhasana kuze kuqhamuke into hayi isibongo isiga esithi uyadela Makhasana wena owazibona zibulalana, njengoba siye sizwe ngisho emsakazweni ezembube zisho zithi dela Makhasana hey sendala zombili uyadela uMakhasana wema madoda kukhozi lisewukhozi olumaphiko phiko kusekhona okay Masingo. Ake ngibuyele emuva ke ngithi umlando wakaDludla bengifuna nje ukujumpula phezulu namhlanje, kodwa esigcawini esilandelayo sizoqhubezela futhi.